ujishe igisabo ntuhatera ibuye, yabaye ubukungu bwacu bwari ubwitonzi buvanze n'ubushishozi bw'abakurambere bacu. Aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye, yabaye ubukungu bwacu bwari umuryango, igihugu, umuntu, inkingi y'umuryango. Aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye, yabaye ubukungu bwacu bwari uguhuza imitandukanire kamere yacu. Aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye, yabaye ubukungu bwacu bwari ubutuganisha ubuvandimwe bw'urukundo rudategereje inyishyu. Aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye, yabaye ubukungu bwacu bwari ubutuganisha bwo kwiyumvamo akababaro k'abandi ko kubabarirana. Aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye, yabaye ubukungu bwacu bwari ibidukikije bitanga buri gihe, bititangiriye itama. Aho ujishe igisabo